mama mo akwaba e de ba too much GA so yasa e de ahia mu bio anse ahano madinka ga kire sa asem nya tofom na ne e de abere so hu maami bia bibinti emfa ne din entuga ena o maami ankasa wo kyem no abosome enkron enyinsen no ewo no no e asemu wa se kan ho aba beje ne ba no ekunu enyinsen asan wo e de ama ne ba no ekunu ya jese enya asem keto akra ye be kwa ko hwe video no but ansa na nyame nkwa na mo ha so ho me ne atitrifo baanu ena ewo efi ha ya ba behwetwen enkomo ye ba be bawuro metutu ne srani abasa ba me pesa ya dey we ma me subscribe click the notification icon so na afi so ja comment section ho ye be kin kan ne di huduma e de ama pa me pa cho fa no ma so bre na ye mo ho dewuro emfa ma ye nkohwe video ne mra ye ba ne de nkomo twetwen no aba beto so. Send you my message. Papa Mpochai to have you tonight. Papa Mpochai. Oh yes sure. Papa Mpochai. Ukun number. Me kun number. Nte ho no me yemu sheme. Nte mama dade no me kwada ntem. Na me kun so anadwo 12 to 1. On sorry ko bompai. Ohu message no we bisa ukun bibia. Membi chema wodi ano. Nte o chechere ma wodi ano. Nte o chechere wie no se mama nye bibia mama mpegya ade. Nte na me kun no ye bibia mama. Timi hun se de bia me kun ko adwuma late. Timi kun ba ye na me ka kire se me pese maame ba na obeboa me. Na o ka kire se da bi. Na o pese ne sister mbra. Na me sio sa ne sister ba me ntumi ne mbon komo ntim pese maame mbra. Ti o pene so maame ba ye. Maame ba ye no so. Bibia ko so fine. Se maame ko market a oni me kun na ekọ. Oye bibia oni me kun na ekọ. Na efi hoso eya ban so ntime me wo top na maame wo down na kitchen bibia wo nti sometimes me betna hall ho a eya na maame hwem wo ho se me wo top so a oye aduane o de brem wo ho nti me sign ba down hall ho me betna ase wo ho me wo ho na me te se maame nya ko kasa na me bisan se hwan na so wo ankre no pese ono kasa na me siyo nti me ankre de one me kasa no no bisa me se me ho te sen na me se ye no bisa me se bibia koso na me se bibia koso fine e wa ha no so yo wate nti embra ko ni si no na me te se mma me anya message na me se mma me anya boy ana na wanya boy na wan kan kire me nti ma me hwe message nti me hwe message na wa tro I can't wait to have you tonight na me se na wana wa se ne mma message nti me hwehwa se me hu no makono me hu no ma no na ye me kun na ma nti ho no me ye be hye me ama dwonso kra aka me ukun number na send you my message. Papa Mpochai to have you tonight. Papa Mpochai. Oh yes sure. Papa Mpochai. Ukun number. Me kun number nti ho no me ye mu hye me nti mama dade no me kwada ntem na me kun so anadwo 12 to 1 on sorry ko bompai. Ohu message no we bisa ukun bibia. Membisa no na me de mani to fo ma hwe adekon a enimbru na ebe koso no te mama dade no me dantem o maame phone no o hwe so no se bi ono ukun abonkomo bia na bibi me hwe so na chese ya one ne bonkomo tamu bia na me minim ti me ho no ye me wonwa papa na messages also e odo messages nko a o maame ne ukun maame ne mekun ba me hu me kun na ma no me yem hye me nti mama dade no me yedi na me kwada ntem na me se me bisa ne bibia ti eya 12 to 1 so me kun sorry bompai am na chibia papa Mpochai nti o sorry na o kọ no ni me se mada nti me twen ya 10 minutes na me so me sorry me di na chin kakran na me hu se sa akwahye maame ne dan mo what 12 to 1 wakwahye maame dan mo e wo fom ho nti mbra me yan kakran sa ambedu ho na me hu se wakwahye maame dan mo no de me ti ansa wo bo nkomo odon nkomo de mama me yem hyem ne se me ti se one ne da no se one me da asema ya o ka kirem sa na o ka kirem maame ukunu na ono maame da e wo dem one maame da wo den no eya asema one me da o ka kirem sa na o ka kirem maame so nti e ho no me yem hye me maame dwonso okra gu me ho nti me tena fom ho o gate na no maame gate na no
ama woye dia umbeye bewie a opia abonti nti me kumpie na na me kem darling nti ho no so ka Jesus nti ho pe na ma me fidan mu pie nti ho no na me so ma me ntuma no mu na oje no ho na okọ share dan mu nti me bogate ni mu saa me su oka che me kun se aden wo ba no di wechi ana when di wan echi me di me kun echi metete na ana. That's what your mother said. Pachai eya me wanti e ho na me so ma me ntoma no mu wo no koko me so ni mu na oje no ho na okọ share ne dan mu na ka ne pon no tum ti me bogate ni mu saa na me se mame wo pese on be se ma ware ana nti e ho pe na me kun tu ka anajo no no kwa 3 days ansa o ba fie ukun anajo no asemisi ye no ukun tu ka o tu ka wanda fie 3 days ansa o ba o friend me friend on fa nti e ho no me friend me uncle so ombra na bibi koso ofie ha nti o ba na me kun so aba nti o ba na me se ombisa me kun ene me ma me se den na e koso obi anka hwe nti e ho no de me kun ya ne se wabu nkotodwo wo manim na opamacho na osu anase na achowa na opaka na osu pamacho ukunu me kunu na me ka chense se meti ase a omana me maame on sorry nko nti e ho no na mankro be ka kire maame se on sorry no wonko asema maame ka kire mankro ne se onu nko no ono okwa onu baba papa mpocho ai o maame fifi onko no se o uncle onu ndi kan nko na onu abeba nti e ho no mama me bo me ku asum se on sorry no ntweme maame nko na se wantweme maame anko a me ameko wo fa bisa o maame se e ya mpaso no ukunada obisa na onkasa o maame nkasa maame ankasa na okun so e me kun so ankasa den na no e me kun do ya ne se wabu nkotodwo wo manim na opamacho papa na maame nko a osiden osi onko na papa e ya me ya se ba ne sa maame tumi ne me kun da nyabotre nti uka se ukunu calm down what o maame ankasa papa mpochai oye maame ankasa nti e wonu maame ansori anko na me ame family o na me koye ufi aware na me fi aware na se na me koye na me kono so na me nyim 8 months na me call madam for bra me call madam for no me call woy me minya 3 months me fra me ku onfa ono so mfra me na me ba me ku fio wo ba ju aware back se me ba na de asibia ye siesie ntimbra me ba fio no papa se wonim de asi anka be ye wonwa me ba na mma me ni ti da me ku ne nan so e ho no me kemu ka se e ho no me kemu ka se mma me de musude na wo ye ne sa no nti obi amfi me de me ku fi na no be kan se wo kura wo ye den wa ha no maame nti e da me ku ne nan so de o kan obisa ma se me kura me ba be ye den wa ha na opushim si abonti o koy na maame o ye den nti da me ku ne nan so ma onyam onyem maame onyem maame ku o maame no onyem na ne yefu apie o maame no onyem nti mama me kem ka se ede musudi na maame waye o koya na maame ti da ukunu na so no me koya ne papa no onyem nti ho na mama me de kan se maame de musudi na waye papa me ni maame se ni ote no onyem I was secret group. What? You need about the and in a state of shock. Hey, you need a coffee and people are doing things in their secret. Anybody in your mouth, I am devastated. Yeah, Mama, not sebe man. What? When you know complications, from this lunacy, Adam will bring. It's
Timmy. Nabuche. You know, what do you see about that day? What did you do? Papa, me broke it in Musa, obi enfime. Me broke it in Sata, member when I never to Aqualano. Obi enfime no, the amity answer about him will be moved beside some man Casso. The amity answer will be more casse. Yes, say, get away, only meno, and yet the Kunukun in yon and the enemy. And until a wapamano more corner. In the one of me, Vaka, come me uncle. Nti me kwa me andro na me kaka asam ne kira no o ga kira me se mama no bi anti asam we na me kwa me andro won so na me anke yare stroke nti o ga kira me se me ntwe ne hoto no a na wa ba be titi asam no me ntumi kan kira bia ayame dinza maka kira bi It's apart from one can be any massam way. Obi madam funa me dan nje no po ni masem we Oni masam no de oni mani se mi kunya apa me afifie na mo banti mi ntumi nkasa ya me maami o papa mi ntumi nkasa ya me maami ntumi mi fi mi uncle mo no na be ba me sofu no na mbaga chire ni se mi kunya apa me afifie Nti onko jame na me nkopa ne ma me che ose boni bia me dia ye wo bia me pan wacho me ne sofu no ko ye me ne pastor no ko fie ho no me bo gate ni mo bia fie me ma me gina bansro wankasa ojina top ho sere wankasa obia ho pastor ni gina ho o sa me ne pastor ni gina won tinka o sho pastor no mpo when fie pastor no mpo o bia gate na ma ye mu bia ma wanko Nuku abusi afu me catch one omo nka hwe ne sister me ka asam ne kire won no me ku na nkasa de onu na bi woni nsem we abusu ne mu nti onu a na oma wo sika nti de obeka na omo tie no me ba oti so jesu tie me ukunu abusu waka chom se ukunu no ma amenyema na no so ntumi mbo so kire won papa za asam we mi ntumi mbo so kire won obi eni ma asam we enti se me friend sister mpo a me beka wase onu kro hwehwa me ukunu sister si onu kro hwehwa me na me na menyema me de akotena me ba foforo ho na me se antisa me ka bia o ma me yi ma no enam ne bra asam a waka kire won nti onu so a na o ma wo sika onu a na o hwe won enti me ka bibia ne ku abusuafo no ntie mi see am no pass ya asem we see ye no how many months ni see obananya Bananya 8 months. See obananya 8 months. 8 months na okunya 9 months and I say afeno okunya 8 months. Oh 8 months. Papa 8 months. Papa Pocha. Okunya 1 year. Pocha. What o ma menka bi. Maintaining ka nanse na me hwe me status na me hu me kuni status. Me hu me kuni status o de akwala bia ye. Na akwala no so same ba no se me kun na nkasa so. Cheso ma me awo. Timitum sam ma me awo. Wo uncle no tia sister. Me uncle no wa film. Wo ma me be ye ni bi. Ma me amba. Okay. Eniano, this is a clear sign of witchcraft. Be ye pa. Me dia will be beka. But no kro woman say, Uye mistakes so fifio, nyame fa me won njem na kese so de aduro bi bu aduane ma o ma no udi no. A Christopher Fanchem. I don't know about who is watching me, but I am here. Come the aduro bu aduane ma me no uko. That man I was going to deal, I would have dealt with him in a different way. Or bad time, o yamba. When you how many years? Oh, 27 years. 27 years. How many years? Or 46, or 47. Or 46 or 47. So likely, me wo 19 years. O ka say na mente o papa nka. Me papa dem bra ya wo mi nya. Maybe some papa sa on me papa.
abusiafo entienya izio ya he video ni ate ensem a maame no ekaye wabera no ne enkomotwetwe no ekoso no asem enyame kwa na mo ha se ne ndi ka kire no ntimpenfo wa ha dia mpenfo bebo na mo za asem na kasa no aye abusia ne ensem bebre awaresem memware awarefo wa ha to mbeka mu nsem yi ame emu ada ho di odi me nsem fanso odi kan odi fo bena odi fo ma kwa ba Junso patro nempo nyame ada romantic ne konko mo ede radiasi honorable nempo me say send odi fo kan no nyame ayi bi ti ya wo ede radiasi odi fo ma me ja se bruzo asemi uso me say mama nchia motifu achirichiri ene benjere bedi emi amesempa anopai se me ba no erade ma metwa scriptures bi emfuni na ohwa me pa so gina ma me topic no se de obade me fa me bible ana Yehowa say makoa twa scriptures yi oba bone scriptures ni twa Bible say oba nyansafo de ne nsa elisi fi na oba kwasia ode ne nsa edwiri ne dai so ti ase yes ni say woni oba ntokwa betena edan so sene so ode ne betena de that tell you scriptures and bad man bad leader so ti ase ela won say o ma bebrebe o ba o ma no wo ja so ti ase said you be kono baby treat ni kunu pa ana obeko pa no baby ni kunu ti wodem ana se the demon and zeal ne enwuma bi ne ye ni suban bia oba ne be bo dem dia ma ni mura no sometimes what you wanna wo sia fem so me aya sorry ebu ha in the form of preaching no bu ha na account bi no na oni ne kanche ma na ni mura ba da say but me dey ade no to dey da so ti ase Bible cares about a virtuous lady. Or you're a pawani benya. Nikunu ne boli biada. So ti ase. De biada nikunu akoma da no so. Or hwese de sia de ehia ne da. So ti ase. Ube komu kwa na obai in a question on respect nikunu. Omuni wura. Na ebeye de na wura be sa won de akwa nyinsen o maane. Empanimposi charity begins at home. So she has here. Your brother my bo free fee. Your brother one, you bo free fee. Akola nso nia. So say. Etweli oba pa ne sempa. Say one your homework ye anyo you me year. Sometimes a man be over home. Say you may deny your husband of sex. Oh ban one say you be so far sian. They say for be so push you back. Asa won you nye nipa. Asa won you nkani pa ho. And sometimes say you be pete no wa gusu say you be ye na ni ye obe rebuke ni suban ya chao. Okay. Says is it the same still lady I'm a one no? And as when a different lady altogether. Sometimes about you plan the baba da and say oh yere me kwaka say o girlfriend no na ma meji ma no si bone. Okay. O yere wa bam paso ba be si ni ka kete. Area senator bias. Now what are you implying? What are you insinuating? Now person okunu be ba ho e dia be no nkoye. So what you say? And on the other way ones a man be nso sabe. One more yire no akusho kuman enso. Oh yeah. Ono be tumi ni ma be 10 a day. No be ka say e mema de susana na tie. Eye ogwa onu na nisuban ti sa. Wo hwe video na ne ye hwe wa ha na tani ne kasa na. Say mema de Nyankopon de. Na o za ma na ye twa mo omo twaba ne ye twa fi ho. Okwa ye twa ti omo twaba ne fi ho. Enti ben wa be wura na ya asiti sesei. Wan ko be se we e wa o mfi bio. Enti ono be jira no ke kan nsem wa ja no ye twa. Enti ma ho na tim se so ya say but this is the question onu wura na che. And I'm come am ya ba be say e ye den no ma ya ba be ji wa wari ya bo so.
Again, now you and I said, again, now you kuna, oh, my, Miaba Srawa, Ajua, what you was. And when you first said near one, and yet time, and said, yeah, now, mammy, dear Suchira, but you are telling Crusade Jamai, or you was a young part of my beer shop, and yet Sira. Also, say, once he beside so only more papa. The brand interview in a bosom or so, or my man for papa and Serenada. And you say, Ebiana, mamma, no Bob Breppy, Bessibra, hand and Namsoma Oberwa, Baba, one went to mean Chile or papa. On to mean Baba and Namsoma were using the skills and the Sardinian Nicholas. I tell myself, Alan Suni or sauce. What I say, best of the same feather they flock together. A year then I want him, Oma and Swahili Mama the same husband. Now that means Fletcher if Lebusian and Casawa with Timono. Now you Yamran somebody Bible's abomination. You can see do a so what you're doing answer. And yeah, idea may make sauce and answer me come for be said on conquer. Okay. Me worry me here. Me mama aba besra 3 times. Oh man. 3 times. Almost 12 years in marriage, 3 times pay. And it is aboame. A mama still on my toes. A mama chichire bushene mia o yie. E wo mo fanya me kwan so. Me patro so ti ase. Enti ni wa di do wa. Sometimes ebu amami ko ba ga mpa so ko nse brush. Area amami so abɔ ne ho body so amoa ne ho ne ho sisi ne ho so. Enti ono ba da mpa so bie ne ho ne wan trama onimisa ma ase. So ɔti ase. Hwere man so na twetwe dwomma. Wada deja wa bie mu wa bie fanyansi ne so. Ya wo hu bibia. Oh. Enti ba ma no so e ba ma ko hwire no so. Say them. Say dia na sa temptation we na be me yentimi a overcome. There be ade na frifie na eba. Na o de mibusa ya de na wo ba e be ji wa unhelpful. And Leviticus chapter 18 verse 1 eba. Os emfo bi ene na maami mum eye busudie na asase na ntwemu awu. So what ya say? We mu nyina ka na ga na kura ye nkoso. Honorable. Yeah. Samaba. Asam le bia bana. Ne kano. Ne kano na ye kana. Me shawa telefone no bi ohwe. Yeah, Joso. As linear D4 can woman, but if you are soon, maybe I may say, Mama, I dear high Yanni, Yami boy, Yanni high yay. Oh, Adam, who say if I dear boss, you're right in refuge. And that man in your refuge. And then I man who's I did a boss, I know. Yeah, ready. I didn't pay the money, Miss Akin. The referee. Samson, and we asked 2 million now, or digging a crown, or button the tone so, and then Safan and Suma was my head. You need to know cobble. I was yes, now a me teacher about Kono, said Mawa and said this almost. I had the only forward to go. I know why we are all fears of them, their mouth. King Solomon, yeah, man, we are singing Senina. Oh, Baship, oh, Shiba, Queen Shiba, or Sarah de Fanyansa. Nothing for me back. David, a man after my own heart, who so be the Garia, who say, I ran went to me as an apollo. Share, my make have been sure. We are bear man. I dare so bomb pie, then I made the mouth, and it's so witty as shower colossal. Hwɛ bema wan hwɛ yi a edu bibi a ho uni akra da ho a wonen bakoda akononti yes agro bi a oni nipa ni di komo bi a mobɔ sebe o problem a utimi ne share ono so timi no share no na drum together na de bia meka se me de me blame bema no per se mema ye nyina ye tse nkraman ujaye agura ebedi no we yamasham na sebe ebi wo hon ma e man bi wo omu wu wi a omu nsiesi omu
wo se ema omuwa omuye nya kakra yeah but no anymore so awo 8 months no nyama obi wo ko nyam kra ne wo nya ana onim ebi mu nyare ebi mu shevi o ma de ne yie what I say obi ko o pinfo code be chi na o fa hankechi po ebi metiti de so agua ne kra na emetan no no kwa your friends say but no no I don't like it mama wonyama wono do ebema o ne bema no de bia sore enti wonyama keep yourself neat and the first thing I'll say number 2 esa u protect ukun kakra yeti ameka no ebi mu jai onkru na mu do obetimi jai kra mani kunu so obetimi kra ne madam fu apie ehu oni yiro osho media mentimi nko mu mienu no monko so do freedom mouse no there be say bia me ne wo na madam fu ye pie ebia o di ne de madam fu ne me ye nyina kwata me bi kakra mi wie ya o se o di media ba bro mu mienu no monko bla ya fine komo ben na ye kokobo enkomo no ya onkomo bi a wo a na esi a ne atwaso ne adwaman komo unim sa eti wadamfo de ba na wo pia me share ne ko na ye koye no mene ne kwana bibi ko si a wo no blame me wana na mame me ka sa wo ye be ma so si jimie no abayaka wa sipo de akono be ne wo wa ase ho ala de me ha o ta se susu mimi de minim se mame no uko be kom no one ne yire no one ne ba no omo competition bi spiritual mame na yinanim waji ono anim de ahye nanim enti se ni kuru no ohu lady no se when ye ne mame no bi wo ni mema yakono no oso but one sit there Debbie eno ye overboard eno ye wasi ba pa osimene kwakoda o hwa mami e obetimi awo ani musimene kwakoda ekono ben na bewo mami ne ho eni woyire ho enti weni sunsun mu no we dey me ko sunsun mu reverend wa ko sunsun mu no mami na yi nanim no de akose we anim e wo ho etimi sisa e wo ho eye adwuma papa masa ni maami ni ya befo ko oyire enti wa yi nanim ana odi akɔhye nanim ana sesei no ni kunu no wahu we se we mum na oyɛ me yere na kanye sa eni han be na bema ebeka se ma ase ite se akono be do eni akakono ko fa shawo ana akono ko fa obi a wonnim no I'll take it ba se wa ase wo se menene kwakoda de na aka obebre ba me de am se adro wanya be ma nani be ma na nya nani sofo no okom dipo be se we no spiritually no ma me nya baifo wayi nanim na odi ahye ne ba nanim ye betumi sa sa komo bi wo se ase onim ne papa e bi kra na enya ne ba nkasa e bia ni nya bi ba ba se ne no si kire no bi se a o se ne maame ankasa eno de ono no nim baby kra ni maame no so wo ye no wu ye ne de ma no so e so be there o because sabi oba de oba nkasa de e de ne be ba utimi se me ba ekunu me je no ana ne ko ebi dabi we waje no e so ne ko ebi waje no enti we no minim ni ko mo ohine bi ani ho no mo fo agene dabi me ba ohine ni ho onko sama ni ma me ma ahimfie no ni efra ni ma me no ni emisa no I say eba ne say na sabi because obi am person otie no onko ohine no say eba ne say na utimi ko obafia utimi ko je ni kunu owie na ma ne so a onfa ni ma me ni court no ko sama ne so ka yes because when good name powerful when good name ase na ade na wa emusuo what I say enti we no akọ even ahimfie foforo ko na o meso pa
omo wi ometimi kwa sama abusua no e be say asemo yaba e dey na mo ka wo ho enti obetimi agye no say owie kra so amani nsiwa onko be ma ne so efie na busua se na busua fo no mo hwe a onko ho so ahemfie no onko sa ko sama be ma no ho so wedding kan ko be ma ne fie enye fie ho dabi onko ni kuro ma ahemfie na make because ni enti ameka ahemfie no we no emusude ohini bia tia masa e ka ne nyama ye be bo abusua no e be ma abusua na wo say it's time to wake up because we no be them enti bi da me hu bi da na we there abro so not day wasipa na so wo body doggy not day body doggy na wo tie no ka say ensem a ne kun ne da wo ka no sa no ma me da ma me ka bi da bi anu de member ho ya wonsam bi a ya ka che won pam afa ne kwa fa ne tra obema obetimi aka you are the only one boa until that you are the alpha and omega of what that adro nyanya ko wo nyanya ko wo se wo wa chibe for bia do boa wo wi a following day o sa ko for bi enti member insama member ka won pam de wo so be ya asama to ensam ya hyehyɛ o onim so obo 50 minutes menka so abema menka ho be onim so obo 50 minutes abaka say baby you are sweet sa o ka che ma baby you are sweet obo wala ma me tiri obo wala was there is none like you now we go to Bible okay so the one by Jesus what time by Jesus ya but you was say we are na me pe sa o ka che na ti enso ye pato mam kwa nyase be makasa e kwa nyase enso ti meka you are the only one you are my apple wo achi wo boa wo wie ya de chi wo sa kwa wie obi foforo enti mana mo wa mutiko no e na e bi kru de me kwa no do boa wo wie pe wo sa kwa be foforo enso don't forget it sweet boy say no no mo pe sweet so okay men o so fi jane I want them part so can be me preach about it into no oh edu ho no ma ya wo kakra woni mo oso wa edu na sa bre no konkro nya adwuma e ho atwe ne ho it was so said that baby adu de se ma be wa I don't be that Adam or whom if I said this is the flesh of my flesh and bone of my bone. Oh, there is a bone. This is the flesh of my flesh. Oh yeah, confused. Was o share in Shishimuna and then said yes, na lady they say, a brow coto set or mamma any yamano. Okay, say ma wa bomusu they be an the banu shosi o agene ma me boyfriend bi peya e wo anani o ma me boyfriend ti mi ba o hwe ne ba no a o se park sin e wo ho na me tin su ba no so cho ba na na we am no na mu die o be ya ne ba na kona e na bi ana director e ye payback sese obi kan nyam no obi nyina ho so ti ase ye wa bushibu director mi magushibu a omo abekan ya gay phone lesbian phone readless phone asawo phone obi bia bi ma kon phone cafe boy ebusha ba ko bibia bu omo timi phone we cross na we cross ebi wo into ebetimi I say generational curse and I said yes na ma me bibi se de ni ase I read and the born in the room. Sisi na home ne de kire wa na say oh there be of the look of things and you be ye bia ni oni ye na usuba na reaction kire se wo ye beifo anye hu bibi se wani ase because ade we o Kristo ni papa bi anye age se bonsam ma e no be sa de ma ma wi so ti ase so ko fa ne so for kra de ne ba ma me ni gina ban so na o sere wo nte so akata na ni e ya ade so yes you so abre wase ba we na nko ba bia ade no etitifi be ma na national no anu baby a be ma no so be hano one half life bi because o ba be bobra
what the mamma and the banana saying, and a mamma and so a bum, and a non so by fire food yamau. Wow. So what you would they just imagine? Then you be friend the same, bear man be friend the same. Da. Be friend the same. They are friend that. Now that's a oko bad, you know, oko bone to we say na pie say. So what you say, where you complete and the morning complete. And sometimes so spiritual tells us no. Maybe who be that spiritual tells us no. Say be a obi belong to this camp. We belong to this camp. And a match pa. Maybe who be that. Match pa. And the very same ye into what the panel spiritual to parent is a physical. We bet you in this na spiritual talk about physical almost as on the film. You brand a girl born to one home. You brand a pass on the best of friends by brand a drop. A bit pay almost 5 hours. A wow matter 3:34 no sound. Home Nasa is more much. It's a war, and ya dear a young no keke. And then you said, my many dear number to me, my encounter be paid. My encounter be paid. Or no quite enough, or your neighbor penny, but I know women say 13 years. You drown what done it, or done it about or walk to one. Now I could see a bra, not only down. Oh, I would maybe I will, but Memphis a best from my castle. A walk in some quantum pornos or so baby side. So just on one no transaction one in your Berman that. Not transform into a different. Or than about 7. Or any brand diamond and brand insane in the pan. So when you sell, I want to mean none of you. For then the birth you know, all bomb man, yes, a young one. And oh, yes, sir. Over we say. Yes, and Bermudia, I want to mean that. Want to mean that. Want to mean love you. So what you say? I said, when I said, get well. No, a Berman and Quamuano and Matt. There be a spiritual challenge in the family. Okay. So when you know, any idea, a you take you, you're best shot in it, shot it out. And a Berman son be our new mamma put down. Very lovely lady, you. And yeah, I do encourage some of the babies you want. Now, maybe who bone. Child, I bet she won't watch on the demo. That was 2018 more, and yes, I'm get 12. And yes, I'm get 20. And a spiritual tells spiritual, you be a set it. It's a wooden one about two. So just, and sometimes when you boss one more, be a only blindfold. Okay. And your Obama's is no more day. Only blindfold, only you set a belly, pass your penny cry. One may see what your sister in cry. Oh, yes, not in your way. I was a remote, I remote to change the car. And to pay your money and one copy said, when you be bound, and your mamma's is normally a sardine. Maybe my main king kind messages are Abana Yan Twasso. We are direct more question be beside. Abigail appear and say, keep on a good work. And another one, as we say, a semu. Abigail appear signed by you, I say, ish, a semu. And I Evelyn and Martin to say, and 17 1 it's director BBC no your effect be a bit me about spiritual and physical only for the spiritual side now. You see, physically no where your mommy now will go away. You see, they be I'm saying the foundation of every marriage is not about money, it's trust. Trust, the word trust. Send me what GDM mammy yere and amikun. Ain't na oba da oba be hun say ni kunu fa na chi no on trust ni biem aware no ahwe agu. Sansu na be ma da oba hun say na yere ye bibi sa na chi no aware na agu. Trust and only the foundation of any good relationship. Good relationship. Trust ni wa asan. Enti woman me no what to say na fi ho. Number 2, and na any oba edono was say no. Oba no say e busua kwa bam no mo ka ni rain fita. One wo nya te say ni ano na wote no. Ohun a obehwe eni. The third one is asem any asem in term no e break because as a friend we be e wo asem ni asem term.
saa fɛhwɛ no empa me no ko share yenti no saa fɛhwɛ no eni ho biem se mitimi ka bibi a chon so timi ka bibi a kyerɛ me normal the last one a minim ene se mojamu ana sunsum mu no ya ye abomination a won hwe ye chiwade a won hwe ye a eye awo to aso saa 10 a no me ene ba beda abusua ne so wanya sofo bi na wan breaki ana sofo bi a obetimi a cheche mu yi a na da sama akoba oba na ware ne agu mimmo de menka se onko back bi mi o wanse na oba no opani kuno enti no ma me be ye se nyina o se me san ko na me ko pachew because bia na ma ye me ma me ana se me kunu bone dabi eno ni jimia bebre wo ma ho no Bema sabe what me stupid and low. Say na say on another. Ya worry ni bi. That's it. Nti wonya no kra. Straight away, ya worry no. Musua dey come. Bema be say wonya conscience. Now you discipline kakra. Bema what me ye say no. Obetimi ne bada o. Simple sir. Simple. Utimi ne wa aseda, obetimi ne so bada. Obetimi ne wonafo ada obetimi ne obi ada enti when you say may try na ma contain no we don't contain this you cut it say enough I don't want it again nyame kra bete wase because musuo na odi abem no it will only take God say obe break his case no enti me mom there make us oba ni nko bio no ready for spiritual implications we enkola no ba beda na nkwasiafo obusuanim ena aya maame ne mana maame ne oba ne mare ba emu bi ena yare mpa abusuanim da ena we na de ban no me kai se emre bi me kun bi na ye easy na ye be sere ye maame mu aye omo sa subanfo no abrabotantan ni obu o wa ni kunu fa na chi enu nche no akọ no be ma bi nso asese no obu owa na yire fa na chi na ono nso be ma no nso akọ na obi asese no mushia odi bo mushi so no enya asem ketwa e na wi na ya na ensem bibiri so ti ase number 1 sika sem unhu sika sem anu da number 2 eningwase empa otiri so da number 3 amaninya afi number 4 da ye bone obeso da ye bone sa afi number 5 di wumu an se mama mfa no nshi friji odi for kanina de mama mfa nshi friji enye bibia na meka na se we nko ade wasa enye bibia na meka ode mama mfa ho nshi friji odi for ka wasa ya sase we kuma wan we kanti de bi mama mfa ho nshi friji na ya ahodi anu wo sikaka se o kan na di pa no bi besu anu wo kwa kwa yebi no matter what may come so when you be fra any fra when you fra fema na physically when you be fra enya sem ketwa ene omo ta kwa musiye ekoda amanfo na so ne omo nso omo ni amanfo da wonwuram ya na anwodin pa ayade anwodin pa enya sem ketwa na we no eyimusudie ena onim ade we nso ade ba akopɛ na di yiu ere insu a eto ewu ye nkyɛnse dan nso ton no obe so na wo nyoma bi ade be ka ho enipa ne be dware afo 7 days uwia na wa mana ye empepefo sara ka ne bi empepefo ablution no ya no sika ene de be kwa akoye ba akoche be bi erade be direct but eno ya na anu ode ye be sere ma onye papa no mo wo sa musu ni esan ene odu won so a ono ankasa ne nua adao yare ampa uti so da na sama won so amane experience so be nya wa amane mu element bi kikensi ni se ma wo da ana hun se sa ni ma we eya na enya ni keke san wa tia se eye honhom tam ye wo mo se that na se approach plan e ka se won ye dia de ne be ma ana we no se yiska bia na de to from honhom wias eye 10 pesos ana 1 cedi ene mo de ye na mo de ye no mo de ba eya na no de ebu a wo na ade na be vura se de obeyi titiriti se de obeyi ho pa na wa nya nso a ho nto da because some de honhom na ba be vura e de bia ho
etu be koso adamu ode ode be ye bia nso no ono nso be be kiso so ode be mo bi fufuro enti e be tere musudie ne be tere musudie no usika sem hwe emfa ho se wa ma ne emfa ho se wo te Ghana ha usika sem obuada obe tware wo se ankasa abusiafo ehu ensem ehihya dake mu angaza odifo yebehye de nyatam ye bredi enhye da ni bresa enti no yebekọ director ho na yakwaje omano disemu a etwato na ye de dwumadi na si ai director yeah ana se metwa me de bia me se wo ye be ma be o mema yo no enye bi endim that's it ade bi o wa ma ho kwan ade bi o hwe na be ha wo no atwa so mema ye ni ho bible say flee ni asankese ya nka jo se tina wo na reso betimi a untimi ena enka jira me say o mi kunu de untimi nye be ma bia under certain circumstances obelusu ne senses na sabe ye wo hoi ye ne ya ase sa dignity no ese ya maintain se wa asipo na ne sira hugu a hunu se oyo maame na fa entoma kata na se obehu elukwa bodi kwa se obe da bi se obehu wa ase je dem eti se ne wahu maame adejem enti enya de pa ade we no lady no trauma esu ne kwa osu ne so fam no be ma no na bra boy ye da ade mema bebre ni mo be bia sebe wa worry da no one show bi na oba bi ni so ya friend say asofam no na watena fo me cheo ne aye ma wo ye oya menses amani nware na offense so ma na so fa nware no I'm telling you Samu when you joke like because onyare ewo oye tade onyare opa mu no fa ma na nware bibia be no so another implications how was hard here no there is a me first implication ye wa another implication ayo buso na ni ye bodu anso enyawo enyame ye bodu ase ni wi enyawo ba me nkase koda kwa yiwu oh there be me patches obi o wa emma no hododo ya bodu ya wo ye bibia enye ma wo yine bompa ye ma o ye mesa o bompa ye ma o hwa oba ye mesa tade no tse bosom ni obeka bia yakopon som opa ma ye onye bi ma o tade o ye mesa no ma ne bompa ye ma o se yakopon ti ana me ma spiritual way a wo jana o sesere ma ne fa on ko se bo nsamo ni pa cha wo bia ya do me o mesu awu su sa ya do me o ese oba nso eyi sa no me no efu so nyame kan o director o tire na ma Olivo director tire se wo o be dia no dia opposite wo so ti ase ye be re ma he opposite wo na eya na eno nso no e me duabo bia nya dia wo mu no ene obema ota ne obada in her menses ene duabo bia nya but eno nso no usika se mu nyina so ti ase nti eno ye wo advantages and disadvantages so ti ase ene bia oba bi nso abo ne ho adeja abo dua aye ne sa no yere ebitimi aye the same thing a rebuke duabo no e dia ma oba no okay wa no ase me manu asema me di sini se obi bi adumi obi bi atam obi abusua no saa nyoma ni bi wom ene saa honhom nyoma na thousands no ye nkasa bibiri munim dida from number we say between komo 053 255 3511 053 255 3511 afesia bi Facebook prophetic benadesia ko na ko tie honhom nsam na hwiade na emo apano ato media me so meje so ene kwadwo for me ne etitiri ena ye twetwe enkomo efa maame a ono ankasa ne na ya wode ne ba atiasefo asasi so abaji ne kunu aboso anyinsen asawo ede ama ne kunu na agese ayare hosem sene empenifo yi ede afutuo ne ba ne ye hwe ni so sa sene be betimi aboye na ya nkosa so hwe bi mu sei na ekira asem no ehu aha too much gh medinka ka cho say afen wa join e fofora subscribe click the notification icon so abre bia ban fra me mu a won set nya kan
Wana ode on comment e bae ne akenkan e de ama mo an abrebia fabra ne bedi hu dwuma so e de ama kama pa me pa cho fa ne ma so bra na ye mo ho dewru na wo ne ma no entimi enko so hu na wo dwuma no entimi endumbon emfa ma ba kan ho abrebia life e too much Jesus makram